Gigi ni Meru TV. Mubango jo GIKARO na KAUNTY uretiri ni Yetu Sako. Yetu Sako ni ejana gotungata kiria biashara gukurukira gukire biashara, ugurani riba myunda na ngari, na kinya udhurani bombesha nja gwaku na kinya kiri biashara. Yetu Sako, your success, our pride. Transition to politics. Nionkwenda kumenya. Waumire kangeta watonya siasa ni direct kana kwino wetire katikati. Toeko land in Meru. Ndau kumaringe kanisene. Ngoye kwa noira ya social welfare and integration. Yes. So ndambiriria guku makire community. Nonto inmates batwe na bone ba region ya Nyambene. Ni Egembe na Tigania. So narangeta kuraya ni kuya High Court ya Meru. Either mbeyete kuthikira case ya client yokora ekari. Kanisa ya Methodist ya Maua. Yona muntu yona kobwa mutongeria. Mbere ndatarwa ndi chairman wa kwaya. Mbendete kuina ngukwira ringi ama kwaya master. Ndatarwa ndi chairman wa kwaya. Kanisa ni wewe yetu. Ntongeretie kwaya. Ndatarwa ndi chairman na steward wa MCK St. Joseph. Ndarita ngugi kanisa ni atia. Kanisa yetu yethaira ye connectional. Biathone bino gomea no ka MC. No we. Imokoro ko na ininka MC. Wa those events. The former presiding bishop na mbendete muno. Ambira nende. No, nkiritangwe wewe kanisa. Ndeta conference. Twitter annual conference ya Methodist Church in Kenya. All over Kenya now. East Africa, in fact. In 2015, the chairman ile umbetete kuwakilisha saketi yetu. Nde tandaibua kore onto kuibua zaindi ya buranto ile kuibua bwa kuritira kanisa ngoi. Ndete kuritira kanisa ngoge kwina nteto siende ene kwa. Nteto ndaire gomenya sieda wa mwito. Calling. Calling. Te Ange no resist. Calling. Ange ya konywero we no wente nywero we ruari. Lakini mwito calling. Ogare akobwethia bou nte komenya thera okelewa bongo koira. Nkogwelewa. Otelewa no nto ode mwito. Ya yo ministry yo menya. Oteto. Oteto so otelewa. Oe to ire okelewa bongo koira ruari. Kona janga ya toka rire. Wewe mbaro wewe to. Ndaibwa koyonto yani ngokwera Ange kuibwa konywa juice. No uwente nywa. Mbati mweto yako serve Murungu. Womba kuma ndo kare yakoetika. So kinya wetika nde askari tekere ngwe muchetho. Nonto daura sienende what is this? Nonto ngoge ya ko serve Murungu ye kara ya career. Nende what kind of a career is this? And I'm already employed. I think kanjago in between the two things. Nde nangoge ya ko askari. Nande na mweto yonge ne atanta to ika mixing kauri ya Murungu. How are you? How do you want now me to? Do you want to confuse me?
Ndauria my super then, my superintendent minister, with our Reverend Caroline Kaberia. Ambira mwito bombere ndandi maya commitment ya wakiri kirengogea murungu. Commitment, serious commitment, serious dedication. Noro isiolo Yes. Ambira nende. This is a very authentic calling. Na kuringana na utwari tangoge we my chairman na steward inkuona wowe chair oketeka mwito yo mwathani agagutumira in a mighty way. So ne atankaritangoge igiri ambira bo ntekwira thai no ntuinya ntekomenya ngai no ka ngai no akamenya bura ntetuiga karamba for now just answer to the call. And tekiria nda ukumakiri utumiria and accredited preacher no mbere nda preach or note on trial nda accredited then nda apply kwa considered. You don't just go to theological college. Yes. Although merakiri ya Methodist I process process almost ya miaka ine tandatu ugikinya wetekirwa weta college ya kanisa riwe koyokia. So nda request kanisa yetu ya MCK St. Joseph atongeria ndabere nko ndena mwito kuma 2019 ne uno ntongwerere kanisa Methodist is a serious system. Yes. Kuma 2019 bando nta received ukara ringe for almost 4 years kenda wa ordained. Yes. Itha ine nde woni mweri wa thatu tariki 10 ilion ka ordained reumpa a full minister. Wa kanisa ya Methodist. Tha ino wero no bwithirie theology so endelea bwithie nya kanisa gaku. So the join Anglican. Join Catholics or return the basics kidogo because theology is the same. Yes. Oju return kidogo sia traditions chiao and how they do their things. Then we umwe wao. Bira bitoma minister mo Methodist teko thoma theology. Ni ordination. Okay. Wa ordained iliona ndio gatarwa this is our minister. Yes. So mbetete kwa minister wa Methodist This year. God willing. Mweri wa thatu mwaka ya 2024. So it's a big year for me. Yes, it is. It's a serious year for me. Yes. Ni atenda joinire siasa. Siasa. Mimi kuona kile rwendo ruru ndio mpao tena kwenda siasa. Na to chidire siasa ene. No, kanti Maya kuma skuru social need. How did you siasa si ekunora attempt itare pronounced. No ntore woku kumanya na community. Kwena siasa nyingi muno. Yes, true. Ko support MCAs, ko support MPs, but teningwa because ngogera nkorita. Yeu nkobwethia yau kinya ngokera beya ko thitangwa ngogene. Kinya rinkwa so loud in the social activities yana anja. No ngokera. Na baba ingi bandrete na. Anto bakauria muntu what is his interest. Ile tango gene. Mewe community ne mara mucho tokaigwa na kuromba gete. Yeah. Ile tango gene. Ani ngene kaira uniform. You know ando ibai chumbura nyana nteto itechi yao. Inya uniform. You know gedra ibai chiwandegero re askari. Lazima bakuone, you know uniform is a bit restricting. Yes, it is. It is a bit limiting. Yes. But ende woyurire all over. Ni wao kutongeria, ni wao moderate mechema even at the conference level. Yena dignitaries. Iwe were MC. Ina
ngoge ku ituicie ne askari ika askari oritari connection iwe kaura ngugira nkorita nera ndita bade kumenya nande non ikande nguine non to as I engage, as I interact with these people inkobera ngugi na inkobauri ora bomba kutethia our facility, our clients. Siasa. Siasa no ndatwire ndi na mwito yo siasa from very early age. My late father mzee Ntwethingia na ari musiasa na indrona ora ku manage public affairs ora ku manage nteto cia muingi and I think kwe na romba ite bibingi muno ite including bia kawa ite bia land ite bia menande deep ite bia organization tofauti so inda amenyeretie kumuona ndire mwana ake ya kamati akinairwa enyathira nteri kana specifically ige devire ko biwa atara wake ya kamati inda ndimaya muritero yo awa yo ngoge kuirutaniria ko serve the public tamberia ko uria no ndombe giti dachuria giti kya MCA mbere ere councillor yetekia councillor devolution yeko ya 2010 the first voting ya devolution 2013 ndawa should I resign tonya siasene ndomba getekia MCA fiere keya ogua you are not certain what you want not what you want to do, that is you're not certain what will happen na umbere no lose na no resign kabisa ukuma ngogene na otekomenya you are not assured that ugatarwa ndamberia guchira nende kambangire giti kya MP kwina kijana muchoreo kwa muno wa pasire tawa John Karicha twambereria kwaria nwe we atari na ine engagement cia ngui so ambereria kuua kiroto kiawe mapema kia wetia giti oni nani no ndio inkuringa mathabu ni ile nkauma ile nkauma you know nkauma kana na ate kwa kara nkauma ni ate kwa karwa finally oa tuendelete kwina mukuru twari noe turi vijana okire kanisa wewe yeto ya Methodist oetwa Murega Baichu Murega Baichu turi kwa yene no ri kwa ya master wetu then I think 96 97 98 going down once tui kwathukana na Murega itwendene noe muno twatwire kinya in the same locality Murega akeya gwetu kayukia twinto twa kuruma nonto imutaene ari turi kanisene batu nonto twimuchie na mukuru wita wa Benjamin Karemu ari chairman wa kwaya Murega akibwitha cia radio na TV mawa kwa twika in case nteto cia remera TV ethoka kana radio ari chwanene baraba kuretete na go charge battery nende no ntu member wetu na i mutongeria wa kwaya tugeta ku negotiate na ntu bara bateka twikirithie kwa ya master wetu aibo bamuwete bamuikia kumuthitanga tugeta tukaria nabo
ya mugoro wetha wakaremwi wenga wandekithene akawitho gawata kwa master wetu twakorea mbeterie ku twakorea karendio nteto ikario. So that's our early time na Mr. Murega. So Murega eko relocate na Murega akina onto naina kire as a one man guitar. Yes. Nonto no weto kuina no kanisene. Ambera chair nonto ndare chairman yokwaya then. Leo ginyambere mbadekwa. Ambera chair weye to na ruimbo makuti. Weyo mbakire ombekirire tena. Togeta to karinga ruimbo roeto na Murega nkaweke ira sauti tena. Backup. Backup. Ora vijana bambie watu otera wata the proper footing ya maisha. Ende woni no nkuibua gonto gongo egera tena tikubatire. Tikubatire kwethera nkina. Toge ya kuina mwanka eto Black Africa. Kwena ka club ka. Yes. BA. Yes. Really? Yes. Yes. No ranta gwije ka gitaka uga Stella ketha no ya goro maganyama konge ukethia. Ai kwa kitabu. Aingo rika BA shikete. Toge ya tokaina. Nende woni nkaina wenkanoa no ntoende nteko ntenywa. Murega na kundite ikombe bia we na muthaka onge wetawa kanoro. Life. Oni ndakunda ikombe ngaibwa kiruri yani gitego meruka. Ai winto bi buru inko bienda lakini mwere yokorea koro ni koenda genda ngara ya bangi na genda to chapa ruimbo mwankaro kiri patende nkaibwa bete kubwa. So Murega eko relocate yana itwaragia nteto cia Murega we aomoka manto yawe yabuga nteto cia we cia karabu thongi ambiriria ngugi biashara then ndamwira kire arusi ekwa ndamwira brother Murega ri we no komena atumite nende Joe OMC kiathone giakwa ambere ito bro buru chairi ambeta chairman buru chairman ninki utethia lakini ende ukauria ngiri mana yana yonde ande MC kiathone giakwa ndamwira mutano wa baginya inyamba jedia wende nyedo mana na ore ndamagara jana wenga mana yana ambere ende no ntoboso ore bwetu nke ya tumbi na Ezekia ni Murogi Timwambo malenge adoro ni mwambo malenge mbine tu ku support ambira ntuko hii nteto cia kwatira tware acio mawa itore anga wa mabwe ya no ntubwa corporate functions na tomanto tutethuki so but no Okay, as a friend. Okay, as a friend. Ende wambeta ndi MC. Nonto MC ke kabindi bethire ndi ke athone ku marukiri. Wankogoro. So I will just come with my band, perform, entertain your guests. Then mbete. Ndamwiro gantethia muno brother. Amurega nejire. Aina Ezekia ni Murogi, te Murogi. Mambo malenge. Na ndwimbo ingi nyingi for like 1 hour. Nonto kwethira wena Murega kiathone was not a small thing. Yes. Ando bathwana sinya ndi murite muno. Ende eri pure voluntary. Yes. Then Murega to keep on
twa keep on maisha kuurania ne ate okwendelea inkumuria inya bara twaina bone ate betere ambera bwana ngania na nywire muno so and so na nywire sana mbere etie kumutethia karema amburia nau no tuendelete Nairobi mbere mbeja Meru murege tuendelere gukara noe kinya Nairobi aunda ari Nairobi West ari gutarwa cultural ambassador murega ne yiretwa kara noe for almost 6 months Nairobi ndemo hostete kwaku yes kwakwa ari ageta Bomas of Kenya bageta training the Ministry of Culture urabaka represent different communities in a number of countries. I think then betete in Germany or some place like those. Nende itwari now chore very close. So murega nenda ginyawe kumenya ni ate wetere chairman ni ate wetete. Ma gavana age gete ka women rep. In the Arekere Planning Committee. Ka women rep. 2017. Maybe nende 2016 yau. Murega na ambetere. Ambera Joe represent vijana baroterero. We brainstorm on how to kuredia mwekoro kwa gite kya women rep. Ndeyire twaria twabanga twa strategize nde tanda breria kwira antu nara ondengo ina chia kwa tu finally mama gavana kuruka gite of course 2017 tuendelea o twina chore na murega kwa kinya kethira then na area bit busy nonto nende imukuru wa mheshimiwa nani no ndengo gine chiako cha kawaida finally amenya inquandivance kithomo amburia oweri chairman no komenya ito wetie gite kya gavana I think 2018 kana 17 now no 2018 no ntugura charingi 2017 yes amburia no komito wetie gite toketi gite kya gavana ndamira that would be wonderful amburia nimbio kubwithia ndamira ndina higher diploma ya forensic psychology na ninkubwithia bachelor ya theology ambira wow so weno mbari na mama okay ya kwa considered kwethira we deputy no te deputy we see na wa government yes duwe ari deputy no ran deputy then rotario nte qualify ndamwira why not brother nkethira ndethiri karine ambira nende wa bwithi wa thiria enroll even into another program ya masters kana even another degree yes ndamwira wow that's a good advice na ngachiumia tuendelea kwaria na murega okwa kuendelea kwaria riu gucore pura kawaida igi tarea kinya riu nenderea siasa ria 2021 yeah 2021 sorry 2021 murega ono kambeta ambira chairman ne ate otwire tutwariite tutiraria ramwira ndi sawa ambira no thiririe skuru ramwira inda thiririe 2019 I even graduated ambira nende kwina mantu yareo no wetekeria kwa deputy governor it was that straight yes tamara what are you saying deputy governor yambi mama
Wow. Ambera deputy governor wa mama wa mheshimiwa Kawira. Ndamwira deputy governor. Ona tegiwitie muno. Ndamwira ai. Kuringana na arantirete deputy governor. Kuraya. Na nende na ora inyo introduce then a formula. It's very casual. Menyanire tawa gradually. Kana we have a sit down. Kareto gradually. Mwankoga kinya to okay, okay prepare. Mwankoga yuko mwambox. No itekire dia na wetete. Indirect. Direct injection. Ndamwirari. Amboria ndathwania fast. Riu kanda drive ite andingire mbitetie mukoiro. I think anda kumeteke muno ndinde ku enroll masters. Mbitetie nendeire to kwaria network ne kora. Ndakinya area nkinyanga riu twambiria kwaria. Amboria kuibongo kora cia. Ndamwira deputy governor inombwe muno. Ndathwania so fast. Mbitetie nendegere period uya kwaga network. Chora. Ingo chora ni mbie uyo ngoerwa. Ndamwira ndachuria deputy governor kai ngenyoge the president. Why not? Imbinte na byo byako anything. Wamwira sawa. Ndau anteka na ntoto hii. Mubango jo GIKARO na kaunti ukureti ni yetu sako. Tulina agent betu bale kuntu mwanya. Wenda kumenya mantu nkuruki linga thimu namba 0724114444. Yetu sako, your success, our pride.